Кандай класслар? Жакшы жакшы буйса. Эми ошо Кыргызстанда жакшы жумуш болгондуктан акча жагынан кыйналып Россияга барып иштетесем дедим. Анан жалгыз кызымды силерге таштап кетейин дедим, силерден башка адам жок болуп калгандыктан. Макул таштап кет, бизде деле карабашып турабыз. Макул анда мен шашылып менен жүрөйүн. Макул анда кызым. Тайып жерден сөзүм сабактарын жакшы окуйсуз. Кандай эмне деп атасың? Сабак жазып турам. Кайсы сабак жазып атасың? Алгебра. Ой, тоғанысың ба, математикасы болды? Математика катам. Не отыз? Байкеңің бол, не болмады? Не отыз? Айтый. Эмне деп атасың? Бирдекелер жүрө берет экенсиң. Мындай убакта кимге ишим келбейт. Папа, папа. Yok, bari sizi bayıklar için. Papa gelin. Çarşı oldu geliniz. Hayır, hayır, tamam. Papa niye taşladınız? Niye böyle taşladınız beni? Bol gibi taşladınız bayıklar için. Birleştik bu yolun neki. Birleştik bana balazan neki. Bilip durup. Geçiyor çalıştım ben bilginin mesut sınırımda. Ben öz sınırımda işim et albayım. Necelerim ayet albayım. Terk ederim ayet albayım. Yalnız siz bana olsun size beni taşlayız. Geçirip boyunca kızım bol gibi. Eski kaçarım. Böyle böyle.